NRM juu. NRM juu. Wachire honere borenga zamani muno. Frank Arinitwe rukanurwa nagira ngo Jim Muhwezi akiba obusinguzi bwe hakuba hakabaho kugurira abatezi bakaruru kubatinisiriza okuhindura enkarara z'abatezi bakaruru no kutera kw'abana b'amashomero mu Kihama ngo atarkwenda kuza mu koti ninga barkwebe mbere kibina ati nuko kwicereza ngo ayisimba hatine kibina kishiri kumanyisa mukwango mu kibina ekibina ne twena konkani twenda obwenkanya amazima tukume tubagambe kamazima Jimo ibira karuru kanje nabwecho nasharaho kugira ngo zo mukoti y'abantu ebe niyo yasharaho narongo dina tweheyo muka Frank Arinitwe yasima rukunde yecuro mushija we ari kugira ngo akamutaho korera abantu ba Rujumbura ate yashaba President Museveni kwija kuhumuriza abantu ba Rujumbura kuba embereho nimbi ya Rujumbura twebwe President tumuje ngo niwe turi kwenda ayije tucike nawe tumugambire bisibu byitu abihurikize misho na misho kandi tumushabe akaruru katakashyira naho na Lewo Franka atakizirenga independent President abanza yije omuri Rujumbura ahurikize atuhumurize ahagwa kuba mazima tushashire. Charles Anderson Katebire chairman C5 wa Rukungiri kandi yisimbira hantebe ni yemwe asimire nkwatanise yorecurwe abahagizi ba Frank Arinitwe nawe yamushaba kugaruka habwe cetengo cy'abantu Franka abantu wabareba abona barya nibenda leadership nibenda obwebembezi mbweno ndagaruka tino kwaragaruka nyuma bako wakozere timu turiyaha ntwenda kumukoratera tino yora sige turi ati twena Rukungiri turiyo tuzakanani twenda kurira ngo ugarukire Misiri amunamanya umuhagizi nagira ngo Frank Arinitwe rukanura yabatagarukire abantu ba NRM baza kuterera urubajo rukuhaganisa government abantu ba NRM konko bwiro bwinji